weekend roundup ta adomutaram okseri hadaki manipur gi election 2022 pakthokiba aktaka ani thongna pakthoki masigi matungda akoi march 10 da election gi result lauthoki BJP na seat kuthari thoi mai paktuna hojik BJP gi sarkar si lakadore kasi akoi thamjari ba topic si maming government formation masi damok khane lebi damok online da election beriba akoi gi LEIHAOTHABAM SHARATCHANDRA political analyst akoi tamo sarjari butaram oksari akoi ngasi thamjari ba topic asi akoi government formation da hojik thu da akoi yaksang mamang sida akoi gi manipur gi anobu government si suyo na siam lagani haibasi akoi mayam adum khangbire mastai sida akoi gi housing center gi lusing basing maruina akoi gi sabi patra yauna akoi gi tongan ba akoi gi election observer sing obiki ba BJP ki lusing basing lapigani haibi gi paw so akoi phangjei masi la matungda akoi gi legislative party gi lusing basu khallagani haibi gi wafam si mayam leire aduga mara sida akoi gi media gi da akoi chain aba akoi gi game ani thokpa akoi gi and balancing amasung TS Bijojit sing ani gi game ani thoga akoi leadership ki matang chi chain ba lei haibu sing ngarang BJP na yamna seng na akoi sidananda BJP akoi media gi in charge ta sengtopi hre tamo do masi hangjaning usa ahan bada akoi gi hanagi education minister S Rajensi ngarang protem speaker oina khamiga masina takpadi yamna thuna government si semlagani haibani do masi government semagi matang chi akoi gi chief minister orakadaba akoi parents mana hana oida leibani adumasi mawnda tum hana lakani haibigi thajabdi akoi leje do masi matang de kari mot lebi haibatu thambiu na ai thajabasi sigumba miyo yamana oini na oiroena thajaba thambase masi ai ngonda di madu lejede adagi moida kem ani thui ga na haibase sisoi di kem ne lojede kari gi noi matamda party amagi magi lusing ba lady sing na mai magi MLA sing khomjin da bai se mokoi gi daita ne hawa any XYZ daiba magi party gi MLA punamak tubu moi masen chi collective leadership ta amaga si khomjin na ba se masi kasu akai bina teba nupa hatang khomjin ne ba lei bra ba kana na khomjin dori ge ba na tadi hojik lady ba chief minister Sri Biren mathan na khomjin bagi mai daita lei bra ba natragana biren gi nataba atopa kangbu na khom da moi punamak se amana amabu khomjin na bai se moi masen gi collective leadership amana to hom thokone ne lojei ba mada nupa am khaki magi monopoly lorga MLA khomjin ba se mai mathokne na leibe yaro ya ba amana ai koi ne heta kem ani thui thokte na koi na imagine to bose moi masen hayeng harakani thokte harakane ba mogi any party gi leader amana secretary amana natra amana ta hairaga koi na accept to do te ba ai hai ni ma khomjin da kem ko ro ya ba ore moi kem ni ke so hai dia bose se amta moi masa na si kem dai na hai dia ba mai groupism lei bagi hai hai bi ye aduna ai koi ni yeng do ri di hojik adom da ai koi na naina vibe se masi yamna premature roi ba aduga kana gumna ha da warem naina bane na hair kane ba mana maduna ai gi motadi adom dai chachade hojik panai hai ba social media da 15 group amagi lere 17 group amagi lere 17 14 15 gi wana te ba sidi matik saba chief minister oi ba mi ne ba khan ga da budi ado hana Sri Biren se chief minister oi ba matik sai na khan ri ne ba hada any new face ama lakpra laktabla sikak ne ko yeng dori di ada highly ban new face ase kana no moi masana claim da to chu leite Sri chief ai Biren chief minister oi ba hoji chief minister gi sa puri ba maman su masa bhauna ai mathangi chief minister oi ne na hai ba ngamjadrim ne ba adagi moi na haili ba project center ai gi manung sidagi apam ba kana lo mot mai opinion thil laura kanda ai na lepa ngamaroi sidi ai gi parliamentary board ma moi center gi lady ba se masina lepak padai khodum yarani hairam ni na ai sidi da kaisu leite any matik chaba makhalani hogi bada ai nongdomam biren congress gi lakpada laiba dugumba BJP da di ticket karaba ado han na yaujara iba bisorjit kumba nupa ama moi gi masing kunma thoi ka bada
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ 14ꯁꯦ ꯕꯤꯁꯣꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯪ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ 9 ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ BJPꯗ ꯅꯧꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ 9 ꯈꯛꯇ ꯂꯩꯔ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯧꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤ ꯂꯦꯌꯔꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯧꯒꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯄꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯆꯪꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ इवन कांग्रेस की भावदा श्री श्यामकुमार अंदोगी श्यामकुमार से कांग्रेस लेरबाउदसु श्री बीरेन की मिसंग लाग मंत्री कैबिनेट भाव ओइरिनेबा अदुरबोइदी श्री बीरेन नलमद्रदी मदु लांगद्रा हाइब क्वेश्चन जो हंगिंगाय ओइबा अदुदी लीडरशिप हाइबसे मंगोंदा थाजबसे अतै पार्टी की मी भाव थाजब लाई अदुदी मंगोंदा क्वालिफाइड ओइबा पोट खर लेयना सेंटर उरमगनेबा समाय तौना हंदकसु श्री बीरेन से महाकी सही मंगा की ताम टेक कायदना मोजे मनुंग यानब कयाम बिसोजे सेक्रीफाइस तौरमीने मसिंग यामना अदुबु ताम सिदैदा मखोइसे टेक कायदना मोय कोalition की लेरिबा धर्म अमसु खरा कायथो कायसिन तौरसु गांगना चरखी मतमदुदा मोय पुनमकसे मरकता करिगुबा खरा पेनदबा खरा की चिंथोक चिंथिन तौरगसु मदो अरोइबा भौगमना होजिकसे अनु सही मंगा की मपुंग फान इलेक्शन तौना होजिक मोयना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइसे it is the credit of the collective leadership ne lawa masida biren mathanda gi ne lawa yaroi president oiriba sarda devi mathanda gi natte adagi mla ate ate mayam gi natte moi lusting ba puna maksigi collective leadership makha da oirak paneba adu boi de ekoi nojik yengba yaba se ngasi si lusing ba khara lakani ya haiba program lai ai so far knowledge aina khanja matam da hojik phawba lai lakte se ai information gap lai jai ko imo kenona phangwibra khangdra सुनिन्ना फंगगदी हाइबियो अदुगा मोयना करी करी होजि होजि करी तौरी लागना लाक्रगना कैदोबै लाक्रिनो से खोय येंगम संगी अदुगा हारिबा सिदैदा केम नि हाइ मतम द मोयना तौई तौदि से खोय खंगना पक्सन संदोक से फते अदे मन कोalition तौदोरी खोतोरी गेना पंगा ngangbsu idea hojik se matam cha de malam di BJP mathandana absolute majority 30+2 la abas dei da moi mathandana clearly le rabas da mo atopa yaubi ni yaubi roi adu di secondary ne madu tabna su to boya ba hoji hoji BJP mathandagi oi bas dei da ain na su yaraba isor na su yara do ba mi na su yara do pot ma si da koi na kadi gi no ba ma dei da adu la ka do ri adu to do ri moi na adu mateng pangi pang de adu so mani hoji the purely makoi se people's verdict ta moi se sarkar pairo haina hare atai do opposition oi na leiro haina thadu ine ba da hana pre-poll alliance to su na te pre-poll alliance to da kam ku ko kai do bi second ko kano to do moi dong to wa bi do no ba if necessary post-poll alliance da Shri Biren so hai ra te na so hai na ko kana ko party akak na ba man natana atai de ko loina mak like minded ti to ne na hai ba si tab na dum to ba hojik pre-poll alliance hore magadi ko moi mayam gi wak ya ka ma yeng do ne ba adu suna na tamena adu ai swai bhaudam thamjage an ma da अदु तब अखोगी हजिक बिरेन लुचिंग सरकार से सही मंगा से याम इंग तपना अदु स्टेबल ओइ गेन लबि अदु मरकता अखोगी केम अखोगी खाइदोकनरगा अखोगी लीडरशिप मुन्नबगी वाथोक खरदि अखोई थेंगनरगसु बिरेन की मतम से मसी सरकार जी BJP से सही मंगा से फजना कोalition गवर्नमेंट से BJP लुचिंग से फजना सतखी अदुगा हजिक ताम लोहिना को इलेक्शन सु तोरगा मथंगी नेक्स्ट गवर्नमेंट अमु कोई सेम गदौरे हाइबसिदा 32 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगबसी अखोई अखोई तमनसु हाइबिरे अखोई बिरेन की मसी क्रेडिट नि हाइना मरमदुना बंगोंदा हाइरिबा अखोई लेजिस्लेचर पार्टी की हाइबि आई करेक्शन बिरेन की क्रेडिट न हाइबलते कलेक्टिव लीडरशिप हाइबा बिरेन मथंदगी क्रेडिट नते साडागी मथंदगी नते बिसोजिक की मथंदगी नते हारिबा पुनमक से मोइ पार्टी की अमस कलेक्टिव लीडरशिप हाइजबनी को बिरेन मथंदगी ने हादि अमलाली अदु ओरगदी मी पुनमक से वाक अखोगी वाकाय वेरानी अबथंग द लक्ष्यनिंग से तबखोगी हदकी मिखल से NPP नेशनल अखोगी पीपल्स पार्टी अखोगी कोनात के संगमान लुचिंगबा मसीगी पार्टी से अखोगी ममांग द बिरेन गवर्नमेंट की सेसिदा अखोगी कोई पार्ट अमा ओइना कोई गवर्नमेंट दा यामिन की अदु हदकती अखोगी बिरेन
ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPP ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯔꯁ NPP ꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤ ꯃꯁꯤ NPP ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯥꯈꯤꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ 7 ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NPP ꯁꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯅꯥꯠꯀꯦ ꯁꯪꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯕꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯅꯥꯠꯀꯦ ꯁꯪꯃꯥꯅꯁꯨ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPP ꯁꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣꯅꯥꯠ ꯁꯪꯃꯥꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩ ꯎꯗꯦ ꯃꯤꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯊꯧꯗꯨ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯤ ꯃꯥꯏ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ NPP ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯅꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ NPP ꯅ ꯀꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯤ NPPꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯨ ꯑꯇꯩ MLAꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯏꯁ ꯄꯥꯁ ꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯣ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ NPF ꯀꯨꯝꯕ NPP ꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯑꯇꯩ MLA ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯈꯔꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯒꯁꯦ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯟꯈꯤꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯕꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯦꯞꯍꯥꯖꯥꯔꯗꯂꯤ इलेक्शन लोर मतुंगदा थोबा कांग्रेसना 19 काग्रे अदुदे अखोय 12 काबसि नफु हाफुदा खंदे अब खंदे कोई तौदे याद्रे हाबो कुंबगी मेंटाली वाखलोन मानबा मा हेक्ता अखोय गी सोयखोम तौरगा तौना दे गवर्नर दुना अखोय गी अयाबा पीदना गवर्नमेंट सेमदोखरे अदुदनेबा ngसागी लेरिबा कांग्रेस की भाव चोंगिलगा करी करम मवोंग अखोय मसि मसि पार्लियामेंटरी सिस्टम दो ओंदोप अखोय गी चनदबा हाइबताय को अद अखोय मणिपुर दि चन थोखरेबा अदुना मरम मोइदना हाइरिबा सिंसिगी केओस ओइबा पोट अमसि अदगी एक वासकपा होबदगी अदुम लेइग्रेबा अदुना मथक मथक मदुगुंबगी अखोयगी करी हाइनी अखोयगी क्रोनिक डिजीज अमा श्री बीरेन की सरकार एक होबदे होना लोइ भावसे एकदम लेयबा अदुबु कोalition की धर्म ngakpra नत्रगा कोalition की धर्म सि मतम मतम की मतम की थेंगना बायना हिंगना लेइदना हजिक तोगिबजे थेंखांग गयादनी NPP का BJP का से मसी थेंगनबसि पेना दबा क्या फोंदोकनबा अदगी पोर्टफोलियो बाव लौथोकनबा डिप्यूटी CM पोर्टफोलियो लोइ लौथोगा सुबाय पाहन थमगा यावरमनि दसे अदगी मागी MLA मदिमक अखोयदी मंत्री ओइदबा यादे हाइदो ओहेनरबने उपाय लेखिदना NPP की NPF की सु मंत्री अमा पिरगा अतैना पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अदगी BJP मनुंदगी सु लालौसि तौरकने अखोय फंग पिददि यारोरोना नियम ने याबा यादबगा आबदा खंगना मदे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ट्राई थोय हापबगी दोसा ताग्रिमे आमा सिगुम मयाम अमा जगत की सनरोय दबा चटना मतम मतम की थो लोरेन तोगिबगी मसिगी खोंगाव कया अमा थेंगनगिबा अदगी अमु मोयनि मनुंगी कोनुंग लालौ हाइतारेने कोनुंग मनुंगी लालौ सिना कलकपदेदि कदाइदि मतेंग लौदगे अखोयगी मैतैगी निंथौरोंदसु अखोय मनुंगसिदा उपाय लेत्रदि अवागी मतेंग लौरुदगी अवाना थोमदिलकपा अदगी साहेब की मतेंग लौरुदगी साहेबना अखोयगी कंट्रोल तौसिलकपा सुमाइन तौदना मपानगी कांग्रेस की फोर्स दगी लौसिनदना चीफ मिनिस्टर श्री बीरेन की फांखोंग की चेतनबा होनबदा सोम नाकन का थेंगाइनरकपा दे NPP ना मदुदगी अमा तौसिलकपा खोलकपा अदिको सिगी लान इतिहास मयाम से मदु इतिहास दे नबनी तो पास दी काला द्रबजाने हौग्रे मदुना राज्यसभा की इलेक्शन मौदा यामना खुदोंग थिबम लेइबा मरम मदुना मदई यानदना मुक NDA की नत्रग नेदा की केस उदगी कर्नल संगमा होय करी होय अदगी हेमंत बिस्वा शर्मा होय करी होय तौरका अमुक खेमजिनदना अमुक कन्विनरी निको मतमदुदा खुदों थिर मतमदुदा कोalition की तौगिबा NPF गुंबा अमना मुक फाइकाक फाइना बीरेन सौगतना सरकार रो कनगी लोइ बाव तिनगी अरोइबा मतमददी गवर्नमेंट असि लेना लेना इलेक्शन थेनरकबा मतमददी मोय फेस टू फेस थेंगाइना रहे अदगी कोalition द लेमिनारी बब मयामसी वोट लेमिना रहे मोय मसेन सैना रे लाउना रे फुना रे हातुक लगे तौलंबी फिबम भाव यावरे इलेक्शन ददी को सिगी फिबम सिदे हिदा by any means by hook or crook amana amabu tawna BJP na hujikti kuki gi laloluki advantage phangre
naga lalu ki advantage BJP na phang ba yaw bare adi moi ki oiriba objective khaladi naga kagu na chu kuki kagu dagi leiriba moi ke tinaba yaba hariba organization sing kagu sing se moi ki objective khara phangadra haibagi kano da wakhallon da BJP da sogat pagi phiom se lakhre aduna hojik se suddenly natraga na ko gi yamna thajadaba mawong amada 40 dagina 45 hena kane na khalam do madumakti oigidre madu mang du tawre yamna by chance ai ko absolute majority do na 30 plus phangna jik la masdi da aina haijaning mari atai noi mayam du it is not our business moi madu legislation over madu di moina maduna maram moidana ai ko gi leiriba BJP da piriba mandate asidi prajana BJP noina sarkar semo an absolute peer single majority not there. The absolute majority peer government semo habaneva. At the noise opposition and later habanat driver. Sigi may sing about it like Queen of Kadinova. Yamna Opa Sad, like Queen of Muna Vidoli, Moina Laku de Quay Yangseva. To me, Sarkar Bible, yawning ever Kangeva. Adu situation the other yawning as we are the labor. NPF na Moy BJP Sokotan high. Formally. JDU na sagot kani sagot loya jadi formally se thok te la kana gumba vested interest da kana gumba ko gi pauda JDU na sagot le haye do adu de koi CDU de ba independent na sagot le har ga suma gi se documentary pi ga da bane ba pi da tilhai na sagot ya ba na te ba ada sagot le ba su kar mai to we ko gi outside support or na ta government pura manung de yauraga tawdriba support haiba makal ani rueba ado karaba makal ni support no tawdori se government support over tam da yamna siraba matam da missing wala ka moi value lei hojikti madu moi value yam kana lei banate sumna sum chainga oibe hai duni ado roboi ni hai de bisai koina madai da moi na hayeng matam ni matu na politics da NDA da yawba kamu JDU khangde adagi ama khangde yawning madu yawrak sano ba madu di akoi kona lakcha ka secondary importance ne ba hojik la iba sida kadi damak leader khanba si phau ngam dream lo sina be koini yengdori di ai koina kadi damak divert tok dori no ba a party adu yaw dori adu sakote madu secondary matter ne ba now ai koi mango ji lady badi leadership se still ngasi ba ko leadership khanba ngam driba kadi no BJP na kadi problem le sina be koini yengdori di adu ai maswai de nei na ba phagadra na idi yamna my humbly suggestion madom da nei na su pamjai miyam na su madom da kok hadaba sumi aduga kali gidong to Sri Biren hana lerami si matik chale ma amu ohelasi natraga atopa ma sinsi bien da alternative polam pini koni abat si hoji phaw terminal do phana kusil edra se nan tang kalo da tara da natro election kalo thiri sha nongan ma ka loi khang yaram ni ne kali gino terminal ri sha adi madu dal dai ba maram se kari oram ga da ki sini aina adom dai mo da su koi khaitak khanna mi na ba ya ba se ado ngasi gi development se political development se kai no se ai su taba phangjedre kari lege dum to haipetang moi acho sang kana lai observer kana lai governor ga unagi go laibra kam do gi gai su khaitang aingon da gap lai jare dum tang dei hayake aduga tabo Sharachandra da koi laksani si within BJP gi akoi gi MLA election akoi wasak laudri makoi si MLA si wasak laudri basi legislature party ki lusing basi khalle matung da akoi gi government promise matang wasak loroga lakadabni adu mastai sida akoi gi within BJP gi manung bisai sida akoi gi mamang du sei khoina kairak pa aduga ngasai tamona mamang da panbi hi ba akoi kochen chena ba adagi NPP ki contribution adagi ton ba sumaina toroga government si amuk akoi gi stable ohen ki bagi matang ma haibi mastai sida hojiki akoi gi NPP gumba akoi gi masing yamna ka ba aduga adigi JDU mathang de JDU adigi NPF leire hairiba singsi akoi leiriba 32 absolute majority ni masi manung se sida akoi gi tokhai tanarakpagi fibam lakpa matamdadi hojiki hairiba JDU gumba adigi NPP gumba LPF gumba gi mathau masi makhoi mateng si mathau tarakadra habeta masi matang habeta coalition leraboidi samna da coalition dugi leriba membership to madaida BJP manung sida kai gumba problem le lamosi akoi gi no confidence gumba lakani ane tare ne masida atopa party duna even outside about no confidence to
madun akwai no convenience to gi bio ka le gane na atopa party na dum mapande bok chokol pa ya ba ko adu manung da le ri do adu marang ni no convenience ba se party manung ka kinate ba the whole assembly to gi to do rim ni na madu di anybody na chokol pa da hing ba ya ba ko adu na ji kamai to ge da section ga do gi di akwai gi kano da party ki magi le ba whip jari ba matam da whip jari matam da madudani section to adwai dani party dei chong thoga independent makina da unattached ka hoidana som tan thokten tongnori se aduna madudi kaisu nate hojik ti akoi na kari gino ba madu yeng dori se moi da kaina gani su leite am su leite hojik moi gi manungi majority natraga moi na haire loina mak center na apam mi am khalak ka dori ne ba masi da yam compromise ba pot ne ba ko adu ra moi di makoi gi manung da leader ama khanana ba hona ba da hojik yam na matam sangi ba se akoi ni yeng dori ti moi leadership ki crisis ama manung da akoi na u da ba apa na budi pangai hai na ba ko actually manung da lai di basi high command ko moi di BJP di high command ko de central leadership na makoi gi kari lai ge se kun na yeng jin bagi adu ba monitor to bagi stage lai bra natraga na tarik tarama pan gi mamang da sarkar se sem da ni adu na moi na hoji phau da lai na ri ba mayam phang na ri ba pau de tarik tara taruk siri da sarkar sem bagi ready lai re ha ba madi Raj Bhavan Bhavi adu baredi leire haibagi pause mayam do anare ha adu boi di tang tra tuk soina semane na khalle ada sebu dori se matam du da chief minister gi aya ba piraba leader oiraba nupa do adu na ne ba sigi party yahon be ya de yahon gani haibase matam du da mana haira ana manung da center na si yahon lu yahon ganu haido madai da leijarani aduga hayeng mana ngasai chief minister or Sri Biren na haidna NPP di yahol lo yebse mado party di natte chief minister Sri Biren di lanai yo opinion na ba NPP yahol lo yebse adu NPP na kari hana muk moi officially khumake hai matam da chief minister Biren gi na chi koi bagi matang leadership lo ba taraga di koi madum da di koi moi di dom na chatre Biren na taba anybody amana अखोई बीजेपी की लुसिंग बसे ओयर अब चीफ मिनिस्टर की अदु ओरबोई मोई हाइलिबा सरकार से सौगरकनी हाइगरे अब एनपीपी ना को अदु दि बिरेन नत्रदि याय हबने मोइसो अदु मोइना मदु सौगरकनी हबे मतम दु एनी एक्स वाई जेड अमना ओइ मतम दा बीजेपी की पार्टी ना नो हाइना थिंगरे नत्रदि यादोरिने अदु बिरेन गिदि अमा खंदे माइदि यादे अदु मोइ बीजेपी पार्टी ना Mr. Biren, nang na yaning da su ekoi party gi ekoi gi kam karona central party na sigi party si di yawan si gahol loi se moi na lepak ko su adum Sri Biren madum obi to adum ya ga ne ba madi ya thang da dum ngal ka ne ba aduna chief minister se hojik ekoi na umatam da Sri Biren se chief minister sahi manga wer amina ekoi gi mitta ma bu chief minister na sum uri ne hojik ti atopa se chief minister uba ngamdri ya ba maram maduna hojik se alternative se ala oige ba se misang da di lawdo libra center na ayaba de lawdo libra misang su yengani center gi ayaba su yengani plus magi performance bire na kai dogi bire ni cha tested man ma cha hana test or ba sahi manga test or ba na ba chile de koi ama tang magi marai ba ki ba koi leipa gi wena su ma ma thade na te sahi manga sinu sahi mostly sahi ani di covid 19 sina all government se function to ba yang wa gi ba school college babu da parikha to bu yada na angang sing se loina mak parikha babu CBS da gina kai de na babu parikha se loina mak pass to honbi phyo ba yaw re office ka ba ya gi dre bank ke to punna mak se thindin khotin ba ko mi ama gam ga tin ba yada ba ana ba sida covid asi phanana ba hona ba da maduna pura achoba thongdang ama lodna sahi ani se government se mapung phana habak to ba ngam da ba se masi biren gi aswon ba gi wa na te नेसर की लाप कैलामिटी मधु थोहल्लपनी लौजे मागे हार्डली 3 years है मसीगुम्बदनी माना वर्क तौरिबसे सी मनुंगदसु मोइगी यानबा यानदबे लांजंग कयामसु लई पार्टी कोalition की तौगिबदा नियम चुमना करिना तौगिबा नतबनिना मधुगी लान कयाम थेंगलै अदगी लैपा केबे इशुदा अचौ इशू मयाम बियामना होरप मतमदा मधु थेंगनबा होनबा मागी पार्टी मनुंगी MLA सिंगी थेंगनबा होनबा अब ते मागी अवाब डेवलपमेंट खरदी तौदबलते तौई
Congress da hana sahi tranga plus adi mamang da tawhiba mayam do madu yauram da nasu magi sahi ahum longi active oiba pot today da tawri base hauhiba mayam du gi saruk su yaud da banate aduna Chief Minister Sri Birena Singh da aikoi leiba naharon kaya gi blockade na chingba ban na chingba mayam si tawbang aikoi madu tawhi de adu yam phai ga aikoi thagali tawdabu NPF na kari haide da makhoi se moina yaudaba sarkar yaudagadi madugi khudong thiba leigane bagi dhamka amri dum tawe hojik NPF na sagot kali hari se nan mogi NPF ki president awang new maina hai ba press kano da press thokwa ma da hai gi hogi da moi banti amadagi ani bau pi gre hojik ti koi se masing ju he na kar abnina halaki sarkar da moina sagot pa taragadi mantri he na phangam thui ha ba amasu leire ba adoni moi hojik ani ya gi bodo हलकी अहुम अनी की मथक अहुम मैंने लाखदुने अदी मंत्री दी ट्राई होइदनेबा अदे मोइसिना करिगुम्बा यावब तारगदी मंत्री क्लेम तोरकनी जेडीयू करिगुम्बा यावब तारगदी क्लेम तोरकनी अतै अतै जु तोरक याय तोरक याय अदुना कदाय बावबा एमएलए लेरिबा बीजेपी की सिंगिना पार्टी की स्वार्थ इंटरेस्ट सैक्रिफाइस के हम तोगदगे गाजे नान सुबदुनी प्रॉब्लम थोखरिजे अन मंत्री ट्राई होइ खनबदा कोक साबा है लुसिंबो एनी एक्स वाई जेड तो सोइन कोक सागनी मतबदनी अदु अर्दि कमाय तोदगेना मंत्री सिंजे लौथोएर कांदा मंत्री अनी वैकेंसी अहांग वैकेंसी अनी थमेर कांदा एमएलए भाव सुमोय ओइदबा मिओय अनी श्री बीरेना मागी कैबिनेट हापचिबा मिंगोयना पंजाब श्री लुकोय अमसु हेनरी से मंत्री हापचिबने लाइबक थीदरा हेनरी गिदी एबगी माइ पाउदबगी अमल लेरे अदु लुकोइदी बाय इलेक्शन दो सि तौगी अदुना अखोगी हदक पुदी मारा बतीदना अखोगी जनरल इलेक्शन सिददी तौरे अदुना सिगुम्बा कया अमा इवन मंत्री मसिंग महबा सुब ngамददना माना मदु फिट तौबा ngамदना लेजिबगी फिल्म से थोखिबने अदुना होजे कोई यंगसी कोई यामना पॉजिटिव ओइना खनसी बीजेपी मथंदगी सरकार अमा होजिक लेबदा लीडरशिप से मयेक सेंगना पुथोकपा ngамदबदगी ओइगद्रा हैबसे आइडियल ऑन ऑब्जर्वेशन द सुमाइना लेजै होजिक फावबा अखोगी अनिनंद लेदिसे अदो मथक द लक्ष्यनिंग सि तमो अखोगी होजिक की अखोइना एनपीपी की सिमा थंबिरगा जेडीयू हाइबमा लेरी जेडीयू सि मसिंग याम कारिबनी अद तरु अदुगा मथक द एनपीएफ नागा पीपल्स फ्रंट हाइबा मुसि मंगा मबांग काखिबे हंदक अमा हेंगतको अदुना होजिक नमल मबांग द पेंपी की बा अखोगी मखोगी पार्टी की प्रेसिडेंट ना अदुगुम्बा क्लेम तौबा खोपा मबांग दा अखोलेहिबा अदुगा आई अखोना हंजनिंग से अखोगी एनपीएफ से मिनिस्ट्रियल बर्ड की हंदक से इंक्रीज तौदमनि हाबे डिमांड अमखक अखोई तमरो से पनबिहरे अदु तारगदी जेडीयू सु मु खादोक्तब यारोय हाबे की वफम अमा पनबिरे अदुगा मरुइना अखोगी शांति से मणिपुर की से मरुइना अखोगी ब्लॉकेट कुंबा बनगुंबा अचिंगदा अखोगी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना तोन अखोगी पॉलिटिकल की ओइबा नत्रगा तोन इशू मयाम सिकी अखोगी सुमाइना ब्लॉकेट कुंबा करिगुंबा मयाम यामना वाहनबा मरुइना पहलीदा सुगुंबा तौबसे बेरेन सरकार लाखदगी होजिकी हारिबसी लेपखी हारिबसी बीजेपी ना इवन मोदी नबो क्लेम तौरी बसी बिकॉज ऑफ एनपीएफ से अखोगी बेरेन की कोलिशन गवर्नमेंट दा यावखिबा सिना मरम ओइना अखोगी सिंगदे इरांग लहेंदबनी हाइबगी मोन अमखक अखोगी मयाम थमनरी बसी करिगुंबा एनपीएफ से मखोने पामी बसी मिनिस्ट्रियल बर्ड से हानदे खरे हेंगत पिरो हाय मसी पीद्रगदी मसी मनुंग दा अखोगी सेनबगुंबा लाकदोंबा नत्रगा एनपीएफ से पार्ट ऑफ अखोगी उसी लाकदोरिबा अनौब सरकार सिदा करिगुंबा यानदब फिबमदगी मपानदा ओइना लैखिबा की फिबम लाक्तरगदी अखोइना चिंगदा अखोगी चिंगी शांति नत्रगा चिंगदा लैरिबा फिबम से अखोगी फलक्तबा याय हैबगी तम मसी करि मता सिमता हैबि थबि हौगिबदा कांग्रेस असि सिंगमी ने यादेना कन्ना अखोगी नेगेटिव प्रोपेगेंडा से तौवे सिंगमी ने यादब नतेब एनएसएन आईएम ने यादब ने कांग्रेस से अदुने ने बस हाने की चीफ मिनिस्टर श्री इबोबिना कु चत मतमदा माना हेलीकॉप्टर लोइन चत मतमदा हेलीकॉप्टर दगी कुमदगे तौदे नोमी काप्तोरकना तौबुदा इबोबिना मदो मफमदुदा अमुक लेबे यादना लाखियबा लाइकवाइज यामना चिंगा याम फरे हरिबा बीजेपी की मतमदा हंद इलेक्शन दा कोई स्टेट मिनिस्टर यूनियन स्टेट मिनिस्टर आरके रंजन हेलीकॉप्टर दा तमेंगलों चत मतमदा नोने दा हेलीकॉप्टर ताके तो ताहन दिदुदी अदुदी चप मानद्रा दोरदे
तो कानदेब सिदा अदुगुमदा false propaganda कायनदबा अमगा अमगा अफाव साबना ngangnabado hojiki mi yam singe kanade I kaliguma element kharna tobuneba singmi na arkeran yadabai nateba singmi na sribo bi yadabai nateba particular person karana individual kambu kharagi magi interest tawba pokna ba madu koi ikhang thangnarabda singmi na yade ta hajin ba alagi nahan karigino akoi chief minister Shri Birena karona Tamenglong chatna tawna mai mamang da taw chatlaga kudak da akoi singmi leader mai akoi sidagi karongdo abon kariaba abon mai du ma phara pura halami du di adu bieno mang tawre da di sing si loi lo da pung loi loi re aina the Shri Birena salak sala taw yare ne natte particular karana atamna na taw ko se masi generalize to was fatte ba ko aduna aina adai amana ma haje ba NPP na maranai wena haje ba le ba som po se mathanda khubak puraga ko khubak ko asom dagi BJP dagi kari ko response da leite ba masi NPF na ngangi ba se aduga understanding amadi hana tinagi banina amasu yawning ba amana su koksining ba koksina bam yawham do hekta lu ba hojik talawlam ko torba tam BJP gi mayam sin na akoi 32 kari se nahan muk soi ko se loinamak mantri yo ba kai ko mayam ma oi da nai ko se yam wa gre adu kai do gi mi ko akoi gi hana seng gi se hai ra ko mi yaw ne ba really yaw ni noi leader kharna pagdok do ya bra hai bisu la ka le ba aduna dum ke wo zoi ne ba adur boi di people na pi di ba mandate BJP na koi sarkar semjaro oi la suk sa ga pi ra ba sida NPP lei na mu puri khau de mu puthok adagi JDU lei na mu pocket ko gi back pocket de mu puthok jep ta gi ma mu puthok to na sum to ra ga to du madu di matam gi matu gi na laksa sano ma hojik bak baduna akoi da lambi jaka do sida swai da si lei re du lei re su lambi su sa da akoi to wom do ba maru oi na ma ko gi leadership kana no se han na khang ba ma sang ba akoi na kai do bai divert to du no ba moi manung ni ne sa no akoi na ma pa lagi mado stage su yaura ka na nei ne se ba hojiki leader kari gi khalri no rom da lak se ba kari gi dong te koi divert to du no ba mi na som da ko gi khut oi si na re na la kan da khut oi du la yeng da ye rom da sum yeng mu di akoi na mado divert to ko ba ai na hajari di now BJP gi leadership se chief minister gi oi ga do se hojik phaw khan man nam di se kari gi no si de ba adu NPP na thing na te ba adagi JDU na thing na te ba moi di sarkar yaw jage hai bane ba sarkar yaw ge da mantri yaw ba yai yaw da yai support to ba yai unconditional to ba yai conditional to ba yai madu another thing mantri wa sak ba hai ba se mi amaga tang sak ku ye ba signature mathanda adagi mi ani ga ta sak ku ye ba rai thoji banung da te loina thamor ga madu tararak phase tararak sak mangarak sak ba ye ba kai do ra ge do adu moi askon ma lai re ba hojik leadership puthok se ado aikoi na thajai hojik mayam sigi atong lepi ba se hojik oi riba hojik sas puri ba Shri Biren se ma ki mapangan kanna ma atong da lepi ha simadi aikoi inga na unai ba ko atai su pamam ba ya ba madu u ba ki center na tak ok thok ba ngam da su ya ba aikoi som da ne ba yam kum na yeng do se ado di BJP da masa ani na kano to na mapa la ta ba ma do na nang chi ra thai pi ba ngam da ba ama so ma su thiem na na kang moi ma sen gi compromise ko pot amadi dai na ngam me na to da to ra su phajada ba lai na ai da du mai khali adu ba asuk phajana miyam na people's mandate pi ra kan da ai khoi ma sen uk da sana ma tu mam pi ra ko uk tu na sana do sin na ba hai na lam thok ba do na sarkar se moi na phajana miyam na pi ra kan da BJP na se ma ngam du moi do ai khoi na kari hai ni Pangra bu ok tu wena ugra diga mai to gya ba aduna ai di ma se sarkar sen na ba gi chidai da moi ma sen no mani ni yes sen tang tara tu mamang da tang tara ma da di compulsory ko ngasi tang tara undui ni ko hayeng tang tara mari aswai da ba di ai di mostly ai di loira ni hana khali matam da bire na pamba kana party on sige se center ka ma tanar ga lani ko na hayeng la sawa da laling masu laksan ko hojiki kari su problem ni tabu dai koi kari problem ne koi na tokdori no aduna ai di moina rajniti yamna hai singmati yobi ai masagi dai ta khangna tabuk to du rajniti hai ba ko wi ne kari ya
ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2022ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯤ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅ ꯁꯣꯔꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯥꯏꯑꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯏꯑꯦꯟꯁꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯜ ꯔꯤꯒꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯁꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯐꯥꯎ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯟꯅꯗꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯨꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ इलेक्शन मरक से तौगी है ममांग तौगी सेंगना हाथ कांग्रेस है थाना की हजिक कोनुंग अमनबगी भावने कनोसे लेसे हानादी निंथौ मागी निंथौगी सागै नातैसु दम लेबा अदुगा मागी लेरिबा कोनुंगदुदी पावर यावरतब अदुगा कोनुंगदुगी मागी मसक्तुदी अखोई नापी सिंबी हजिलक्तना मागी कोनुंग अमा ओइबगी मागी मसक्तो कोनुंग लेरमे अदुगी व्यवहार अमदि दम लेबा अदुगा मागी शक्ति दु यावरतब हाइतारे हजिकता हारगा भारत की निंथौ पानबा लेबाक सिंसिदा यामना चौ चौबा महेश्वरगुम्बा करिगुम्बा ते सिगुम्बना भारत सरकार लगा कथोकना दान तथोकना खोटोक तौर खरा हिंगनब खोलब लेहौनब मेमोरी लेनब तौना मन करिगुम्बा इवन अखोई सिदैदा मणिपुर की कोनुंगी फिवम जी अदुम उरेदना अखोइसे मतोमना करि वरमगे चावनबा मणिपुर की निंथौ ओइसि भारत की लेरिबा महाराज मयाम सि मरक्ता मतिक मयाई लेबा अमने अदु त्रिपुरा की निंथौसु मतिक मयाई ले अखोई मणिपुर त्रिपुरा से अदुबो अखोई मणिपुर की महाराज सुराचारी मतमदगा थी ओनोंग वांगबा KCSI CBE दु पीरिमिने नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का हरिबा अदगी CBE ना कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का हरिसे चावरब जाने बसे सिगुम्बा थाकसे अदुगुम्बा दुगी दु होजिकति करी वरके त्रिपुरा दा होजिक लेरिबा निंथौगी खुबमजी फजबा कोनुंग अमगी मसक थाइना वरमदुगी मसक तो होजिक पाव सेंजिन जाजिन थम्मी अखोइगी दी कमाइन तौई हाइदा सरकार ना निंखिने यंगबीदब्रा नत्रगन मसिगी एस्टाब्लिशमेंट वाट पेरा कनो अदो होजिकति खैतंग थानल कोनुंग लेजरमी हाइदुगी खैतंग मसक अमदी हंदकी श्री बीरेन की गवर्नमेंट मतम जिदा अखोइ खैतंग मसक खैतंग दी नांगे लेरमदी खैतंग फगकुम तौई को सुमाइन तौदना अदुमा कांग्रेस है होजिक मदुगी सक्तम दुने बला इस अदुबु ngasi aina ujam matamda Sonia Gandhi Rahul Gandhi atete Congress ki lusing ba kaya ama laiba mayam si toraga mogi Congress president anoba ma hapase sumi ana mogi leadership manung da khale maram di Congress ase hoji yamna phibam phatre adu ai chen ama tawrana ba na tawam matamda masri da ai gi kanam ora kadege du kamata da taseng badi Congress ki am soidi base family ama khaktang gi आई गांधी फैमिली की नत्रग नेहरू फैमिली की सिगतंगना आयाम सु पाइना लाकपसे मसिदेदा सेंटर दसु खैतंग असोनबा उबसी उई डॉक्टर मनमोहन सिंह मक यावी मागे अदुमा मीटिंग दको अदुना मणिपुर दसु कांग्रेस मनुंग दगी कांग्रेस बदुम हात हलो दum चेंथोखिबा अदुगा कांग्रेस दि थमो याम सोकपा सोमदा लेहौरिबा बीजेपी गुमनदि खुबा खुरगा नुंगाइरे दाया नुम नोकना लेबा मीगी युम कायरगा मीगी इमुंग मनुंग थुगाइरगा मोना सोमदा अखोई कांग्रेस बुक भारत है कांग्रेस थुगाई बादोम लेबसे कोई पांगन कलिंगे मी से थुगाई यांखाई तब याय नोमदी कांग्रेस तौर बीजेपी सो लेरक निंब कायगनी अदुना मीबु पंथु थुगाइबसु फते मसा सेमगतपन नतरा कांग्रेस मसाददी ngमलगा कांग्रेस दगी सुम चिंथोक कांग्रेस सिबोगी मनी प्लान दौना सुम हे चाब दौना सुम तौबसु फते बदना बीजेपी मसा सु खरा लिंगन फै को नहान तदी बीजेपी मसा दो लिंगौदना कांग्रेस सार लौर थारगा सुम बीजेपी ओहनबदो मदुना लाइबक याम थीगी अदुना आइन खंजा मतमदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯚꯣꯠꯇ ꯈꯔ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ama khangde election commission na ayaba piradna hojikti miyam mute ne na akoi hojik kun akoi gi humfu mak se leiramina another chapter mal amina adom khanasi hana gi post mortem to bududi aduna chapter mo ne na akoi gi hojik lakadori bisidi akoi anoba government sem se masi jam democratic oiba parliamentary form government ama leiba masi da miyam gi karmai no seba to de khanba aduga miyam gi leiba population se masi da kaya yamna akoi involve to ya de sakriba paisa mayam duna hariba adugi mute laiba singdo maduna leipak sidi da kamai to dori maman pidna leiba mayam dugi maman nu kamai to dori madugi sendon mayam nu moi kamai tong ni hingdori gai bise akoi kaya yamna thajaba ngamdori usingba singida moi thokba torokle akoi di chai manga de akoi na changiba paisa mayam do haningane na khala adi kamai to ba hana bawda hana gi du khogiba election da subain to bana te ba adu bawda paisa se puthadna hojik manipur se sendon na koiraba du bale pa am koiri bane ba tolo piba ngamakli bani ama to ngamakli bani tangai phadaba khara piba na tana ado handakti kamai to dori maro sarkar na bjp kare na kayam yeng bi dori paisa bo wai pekpa do la pangdong to su ya bana te chiga su kai koi khatang khan laga ai koi tungi charon suron mayam se hingnana ba adugum sarkar amal anmadi hojikti bjp ki khutta tare hale edu mana samjani bjp ki khutti tare adwar haibire aduga BJP na Mikhil sida yamna chawng mai pakta sarkar chu shem gi dore aduga hangjaningi bisi akogi hadaki 2022 gi akogi people's mandate se tamo masi matangi what happened to them people's mandate so manipur election gi people's mandate se pire ne ajike akoi na masna lali lande soi record re haidu di madudi election commission bai daita pudra election commission se akogi football sanaba ma da empire referee wali lupa du decision low rabana aduna bondu thoi grebo jiki madai da soi bangang ni magi pieta bangena akogi aimi matugina court judiciary da chap tare na ani election commission da tok tare na aduna another way rema masigi menan koli aikoina teng tha na leibagi matam du natre boji even magi mapa mama kani kumda accident da siram hauda teng tha na leiding da ain gi po tu ta hauda da yaro ya aduna aikoi di hoji stage se lanthokra po tu da pieta ba kana kum leiraga na go to law court sakro aduga sum trope gala to na kok to sum thin na sum akoi khuti post kangsi king na kangang king na sum mi mayam si iraq sum hol le ne disu kayam kuin sa tori hojik di mai magi candidate oi ba singuna captain le ding da som da kari ba singuna thongom to ani akoi ne yeng da di hojik che kari ba kamu su yam ne hena somin sep to dana candidate amagi kondhong manakta natraga candidate amagi yumon kharagi mamang da saksa haidana na masida dong dang thin na khot na masida kang tawdna tawge matagum akoi kalak yang thibe bab ta ka da mi du amuk he na muk ka na tu de le mi du amuk su ising na saba mu hajin ba adagi nung na muk thajin me ba ta tobi bu su phatte adu bi ma se personally yek na ba ko na moi candidate ko ma sendi tonga na boli be worker ma sendi hana ra kani sinara kani adu ki case ma yam ji tori atai tori ko adu akoi na yam kan na issue sagat na ba leibiuta sigumba moigi vote ki issue do maduna moigi oibada torasanu ai koina yengoi di election ki naksin la kanda manipur ki saura ba issue mayam ne masi manghan gre paisa sa takat dale yeler kanda magi sipai oina ba magi khommi oina ba lami oina na ba mi kaya mai magi marana gi hingna ba na bi mota paisa khara pisilaga vote oi di bhog di magi dolai pu ya na ba togi mayam do hojikti vote oiramnina dolai purama mayam do hojik kali thabak pidori kya aduna sinai de koina togori se sumaina sum lang le biuta koi manipur ke le de issue mayam se border da le de koi pillar ki wafam koi sum mantri me external minister ki amal le re na sa inang nang koi khutta le re ba ma ga tanar ga kai to boya ga su to buta na ta na koi ge palo da law ga sing da sala ga mase da pillar adu tore haji mantri duna su tumin karim te yeng da ge mu toksin na dum leiba som na palo adu na te koi issue ba solve to jera di understanding ama sarkar da pai ba ngammi ba adu ga miyang gi potu ga democracy na madu ani du tor ka da manipur interest to jera di
amana awang na sum chapa amana makha da sum chatlaga koi lepak tawsi yaroi pulap la punjil la kan ya buduna ya sini ya da duna sini border ki pillar ki matang sini border fencing matang na si ai koi ne irei ba kan dori ne na torga lepak si sem dori ni torga isa ki border ki pillar ba ba ngak pa ngam da sina ai koi di masidi center ki thabak ne koi thok na te ne torga di government no to kim phare ba कदीगी अखोई इसागी संबन ngakpa ngamjadaba government dubu maro sarkar ngakpi dorini अखोई di swai sum paisa khara saraga sieng khara yelaga sini khara yelaga adagi अखोई MG narega gi paisa khara mat laga leraga sum अखोई tawni adudi government ko deba ko somdagi thabak hapagi oja hapagi du tawgi paisa khara tita adunadi government ko deba government ajri अखोई gi koi jari ba territorial boundary अखोई integrity की करेगी सीना main objective issue में कोई वजह है अखोई हिंगकान अखोई मयाम चौखट का दोरी ने अयुम सादोरी नियम तो दोरी जा अखोई हिंगदना को अखोई हिंगदना अखोई की development से कमाई तो दोरी नो युम दी याम साब जाए अखोई दी मी की अतांग युम दा भरा दा लेबा युम दा इना दोलान मथोन कुन दा इना लेरगा आई चौखट ले है यारोबा इसा की खांगपुक सगम दा लेबने है ना चौखट पर कवेबा अदु खंगदरगदी सरकार दो अदुदा माना मंत्री होबगे आर्ट सुंगाव यावदेबा अदुना नि अखोई नंबर 1 होजिक अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैमना चिंग द चतना कोतना बॉर्डर की करी पिलर न चिंग येंगना तौरी सिदा गवर्नमेंट न खैददी मतेंग पांसिन बियुदना अनि सुबदा होजि होजि कोर्ट की ममन खम थेंगना वारे इलेक्शन फाउदी करासु हाइदे बदि सरकार सेमकदरनि टेक नोंगान बगा थाबन जोंगनगनि आइदि कानरोयबा थाबन पेन जोंगनि आइदि अदि महता कोर्ट ममन से कोतक तो होंगन लब तौगनि reasonable over price maman thamani high gadabne ba natadana angang yam sak padana sak bija hangani thaban jongangani jagoi sahangani na adomda aduda harau re lerga di sahi kaya thaban chungna leidorino sahi kaya ai isai sak leidorino aduna ai main noiba port kharadi mangjongna issue mari manga se miyam na talibi issue mari manga se solve to ya ba se tha taruk ki manung sida toroge tha taruk matung dadi अखोई गवर्नमेंट से फै फते हाइबे यारे अदि मनुंग द प्लान अम तोसेबा अदुना गवर्नमेंट थुना सेमसेबा मजा डिस्टर्ब तोबिगनोबा अखोई याउबिगे याउदिगे दु तोबिगे तोबिरनोबा अदुना बीजेपी ना थौना फना मियाम इंटरेस्ट थबक तोबेरदी मसिंग नाकना चपीरगदी बीजेपी न्यूज बीजेपी मा लाकना लाकरिबा लोकसभा की मिखनदसु इराय लायना मणिपुर की बीजेपी की मिरे दुना माय पाको ngamdoriनेबा अदुना तना sung tawda naharon khara ngaki nungaina ba harauna ba aduna di sugar coated ki thabak di kana de aina e mana haijage hoi da adi batang de da khoi ki hade ki verdict se koi BJP ki di miyam na piri verdict se chumi hai bi adu BJP bu pamjaba ade BJP sokat ba BJP ne de masi verdict se chumme 32 ka re aduga congress na di masi verdict se lali adu masi aran ba khthang ni masi koi manipulate to hai bi sing sa koi wari tangmono sa bit explain to pigre adu masi hangjeningi masi koi gi alo congress miyam gi rai do adu di congress dum lo batam ni congress dum lo batam ni miyam manga ka ge kali gi no moi manga da ka jeli bo khare mi ate ngara ga thoko sin no kali tare ka ri de ba moi jo opposition na tra ba ka de aduna congress da haiba do moi dum haje sanu adu ai koi leng gi hojik ti moi jo assembly da moi manga di pham do ri dina adu moi ya de na ka boycott to din lai te ba ko adu badudi ai koi abom da nakan da thai ko oi si ko adu tama hojiki mara thasar ga koi gi miyam gi koi manipur miyam gi political consciousness se masi matang ji hape telam na hape ta thambi ba hadak ki piri ba verdict se political consciousness lai radi moi gi moi na party na talk ba manifesto do understand to ba chena khanga ba MLA ka ya yauri ge ba moi bu sita ba ina che de ko ngana da thak to ticket phang de la ba fa fa so ba de charo party gi fake gi a tha ba khang da ba mayam amana party ne yaw do ri ne ba aduna ne ba party ticket phang da ka piran mai thale le ido ko aduna ai koi ne yang ni candidate oi ba se kali da number 1 condition chen pai brai ba mi ge ba thagai yaw saw ra ka mai to ge mang candidate som cha thagi ba aduna ai koi praja su do ga ba moi moi na thoi ba vote long ni wa li ge da thok pa manifesto du kara na pa ba ngam do ri no ba aduna sigum ba da ai koi gi matau mana na ba na koi gi pagdo to ba se adu gi election ne ba sa thagi se kai na te ba ai koi gi issue puna mak imai bench na thok pa issue na haro na thok pa issue alon gi issue कर्मचारी सिंह issue mayam se
civil society na putok issue mayam se kamai hai du mayam se miyam ne tok dori ne ba thabak se movement se miyam di ka mai tok ra onung lampak ta achouba lakpagi okpada airport achouba lakpagi okpada adagi ticket pi ne na ba se da ken da ba da mi mari manga se tare ni pan su jawre ba moi mayam sigi worker mayam ama puthok na phiran nyungan ba banner to han ba dei to ba jang sidai da batam che kaya mangan na ba ko loi kre ba sigumba mayam sida movement sagat na ba gi matang se practically lei ni ngai lei te noma achouba mana punga ma wari sabai dong ka whole day se nupi kaya no ba kanjai bung da pai se humang ka ngai gari do holaga lau singi khangde ma khangde anything da su loi to om ne ba kai do ye ngasi gi nang gi hajira su pira dam ne na tawra ma dei da som da mayum da macha masu yeng na khotan tong do khoto mayam do es ai ko gi lai kai ye man le pi to de ya de na ma du gi as nang gi awaman khara ba yam pi do ni khoto ri ne na kali kai no khara any kind in case or kind tawra ni tha kya di sure ma si to isha adandi ai ko gi praja sibu consciousness political consciousness la yena karmai do lo do ri no ba hoi kangbu khara na di ko masum sa ba khara ai ko gi achawa sa gi khut gi ko gi karak gi khar khal li tharak ba ka cha ba ngam ba kangbu na di bes ha haram ba yai ko kangbu am na di ma se mabuk ha pa ma sa sing do ngasi aina lupa sahum ka chen thamaga mana ba sing khara yo la phangai duna macha masu sing mabuk ha pa ba sing da moina kari khalam ga da ge ba nada na swai da su utpat torga achoi manak ta torera kol ga bag de khura ke tharak ba khara su phaguduna pai na hawi hai je sano sadharon miyam se kamai hingi ge ba petrol liter da lupa sa ma ge he na mathak le ni hojik di hen hengal ani sidai sida naharon ka ka ram na pasha thuodana hau hapga koi ba ma kadori no aduna di hojik si ina kera khunna macha kharana to ba ya angang sing ju yam nung siram ne ba se hau liter na moi ani ga ahum ga yen na ga skuda thogo ui ye ba dum kana de to aduna ai koi som da khara khande se ba ko poti ma man ada wang kha ga tolop hengal ye din kana ro ye ba tolop to mana lak ani sa ra ba nupa do ahum sa ba do imung da be de hangi khang yaw ri ba se khang ye ba loina aduna ai koi na swai da phi khara na la ga ko adagi party da jagoi ga khara sa ra ga de di ai koi deva karma da luhong mo ko da khara ka ina kera khun bel na ka aso ko sa ni ga to ga fashion pere to na mai imung mi khara thora bak sa ko le kar khara to ga kai na to ba kar ni to ge bu kar me ang tham tham ni ten so ro ta pai la ga phun mer ta pai ni ki ta khot ba ko brai ba lambi na pisak pa lambi ma cha de da kar chaura ba do pa lak ta da kun tha gi yang khai gi kar ni lai ro ga thojin mam ni ta na to bu si bu so khot ba ko brai ba aduna sigum ma ga si su yeng se ba main road khara se ma ga na te ba le kon sang sing ji ka mai to do ri ade koi mobility de ka mai to do ri transport system ai koi kam ai ri ai koi manipur ki transport system ji private ki rickshaw auto rickshaw khara le ram da di fail ram to na ba aduna ai koi na mai gai mayam sa ma ga yeng da na ko ai koi ki MLA masak phajai mantri masak phajai manipur chawal e bi yaro e Raja tawa loislak pe batam su loisle ado tentak na akoi gi hadak akoi gi Manipur election 2022 se sita nupi mirep se punna manga ka ki aduga akoi na chauba akoi state UP gumbada sit chanipang ahum se sita marfutar makoi gi hadak na masing se khare hen kai na nupi se ado Manipur gi dasu manga se kare masing matang sita pati en kota matam su loisle hapeta nupi mirep se nupi se electoral politics ta nupi Territorial Council level le ko state si phang ni da Territorial Council ki mamang da ko gi kan da MP khatam ni tawna na ba na ko gi electoral college bam le matam da khurai da gi ken mirep amawena kar isi Maharaj Kumari MK Binodini se mirep oina kar ki ba si communist party da atang mani adi matung da Territorial Council kan advisory council matung da Territorial Council la amatam da Territorial Council ki sit puncha le bi sidai da nupi yam ta yaw da ta ra ga di nupi ani ga ki reserve na ko nomination da nupi ani thanan ne adum yang kuina ek Territorial Council le ngai sit puncha sida ani hat le 32 bak plus 2 nominated chi le na ade di ai gi ain soba state hut lak ne ko gi assembly se lak na sit hu pu lak ko matam je di nupi su yaw da su dum yaw ra
de konam gadi magi lay ba husband gumba kari gumba lay gida ba ning panjadra ka suka ko lay kang nay sige magi nupi du bot le phal laga ka han polan dana mayam gi sympathy da karak pa kayam su yawre adagi directly mana adu gumba lataba party gi oiba line da magi tobo capacity du gi karak pa mayam kharasu thengla handakti nupi manga chomlak karak pa se adi mamang de MP su ka re ko nupi ne MP su ka re directly adu ai koi na nupi gi kota na tham su nate party na su nupi gi kota tham de chinda pa hai be wali nupi gi su tham ba na ju na de sal phang na nupi khara yaw ra ko da koi nupi su taw ra ha bna aduna ai koi nupi se samna da handak se nupi manga ka ba se manipur gi itihas da handak ki sna hojik phau da di ahan ba khara yam ka ba oi gani adu yam na lebak pai atopa ruling party da ahum kare ruling na tabada ani mojik sikare adu ai di nupi singi magi women empowerment ki khana kai na ba ji moi cutting the across party line nupi sing je moi party line di wala ta nupi sopa da moi amta ya dia adu dong ta de koi lai ba para bane na khali aduna aina khanjaba matam da nupi na mire yam puthuk ngam da bi factor si am lei ko election da di nupi na yam le ga su nupi sing china to ngam da si imung gi bhar je moi na pu adagi moi je ai koi gi kari ani durga na makut tara pali dina chumai to na ai koi gi maru oina atai lam gi khang de manipur gi koi gi nupi sing je makut tara pan ma durga gum bane ba amarom lai gi wadi na je de ko shakti se makut na ma to ba amana ma cha lo na ko na ba amana ma pura be saba to ro na ba amana family gi any kind aduna sigumba devi shakti gi ba amal la e ba koi gi manipur gi koi nupi sing je aduna moina to ba si da moina politics ta राजनीति दा कैंडिडेट का ओइ बाय बसे मोइ दा अंगक प फंगना मोइ दा प्रॉब्लम खरा लेजे अदु अंगमबा खरा तोबा ngamba इमु मनुना सपोर्ट तोबा मागी हस्बैंड ना सपोर्ट तोबीबा सागै ना तेना सपोर्ट तोबीरगदी हेन सुकार कने ने खल्ली अदुना आइदी हंदक किसे पार्टी अदु दागी वानते मकोइ खरा यावरक पसिदी आइदी इसल से बोने याम नुंगाइ जे ने खल्ली पार्टी ओइनिंग ओइसनो अदुना आई स्वाइदा सुम टेंजन जगे या नोइजे तमो political analyst LEIHAOTHABAM SHARATCHANDRA nangasi akoi ki topic government formation sida akoi ki yamna nungai ba to yamna kanara ba mod ke ama thabikre tangste koi ngasi ki weekend roundup ki program asi luisin jere mayam abukana khurumjeri